So that's one metric we can find out lah. So rupa-rupanya Petronas, kita punya revenue per employee dalam tempoh 2015 ni data yang ada, sekitar 6 juta ringgit. 6 juta ringgit adalah your revenue per employee. Berbanding dengan Exxon Mobil 6 juta US dollar employee revenue per employee. Mungkin ada yang cakap dia punya revenue, dia punya yield per employee is better lah. Far better than kita lah. Kita ringgit, dia dollars. Mungkin ada yang cakap okay, Exxon Mobil tu bukan national oil company. So saya check lah. Petrobras Brazil, NOC roughly 2 to 3 million US dollars per employee. So still better than Petronas. Pertamina lebih kurang kita 1.5 to 2 million USD million per employee. Ia banyak faktor lah, sebab dia bergantung berapa banyak kita main dalam upstream, berapa banyak dalam downstream. Tapi secara rambang ataupun rawak, just quickly get the metric, there is at least on this macro level ada hujah mengatakan bahawa